Hai minaza ting choma izai hai minaza Zeme man sage klumdlei namai ka pai keu zi srok ting kum chana jang kai zi ka chum ntak mai ting choa kidei rein sa Zeme ko gena polia gai radlei North East State Manipur ge hazet kana kuki manai inki me kage kaklebe peblam ginen znai ka pai keu zemingeu kam mai ge mina hangmingeu chaidele je ka chole za chi mina hangmingeu chai bro ge je inki me mina hang chum za na kuki me mina hang na lei je sale za inki me mina hang chum me bodu je kuki me gu hanam kyangna spy mena uka tampak tai kokta ward number 8 ge ting cho nchet kana higene teuche dele je ka chole za chi ge mina hang chum inki me chai bro ge je mina hang na za pe benai panale je sale za ai po lam ge man sa po mene sa je chi ge chai di me inki me mina hang chum me bo je hanam kyang na malai ka gane klore me le je sale za injnai khamai ge kuki me gu hanam kyang na spy mene inki me mina hang chum je teuche ni blam ge na inki me pnuira ta je inki me gu hanam kyang na spy me benai kuki me gu hanam kyang na spy me Bishnupur district ge ke je gimine kabje ka hakab de le je ka chedle za inki me na kuki me gu uka ge kibam ramazdu hemine rutoni dele zaka chudle za kuki menen kime mina hang chumze teuchani blamgene chuna kaklebe dbb zelamule zedu ka chudle za Bishnupur district ge kime go hanam kana spy me banai kuki me go hanam kana spy me gimi ke ze kabze ka kabgene kuki me hanam kana spy mina hang na chaidi zane mina hang chum ka hazam dele ze sale za tige chaidi me kuki me go hanam kana spy mina hang nazi ze zoni banai gyudon gaitele jesale zai manipur ge hazet kana kage kaklebe peblam gene kuki hanam kyangna spy mena kime civilian mina hang chume boze kokta ward number 8 ge teuchani blam gene pnuira ta je kime hapui mra mena valley district pe bam ka cham ram ge pnui lunga lagbe teulia je protest teule je du ka chule za yuripok polem lekai impal west ge kime hapui mra me protest temra mena india ramgu prime minister Narendra Modi banai union home minister Amit Shah ne chuna manipur ge kaklebe pe blam ge pz ningting ge mak ma du chuna re changje action lumak be bizigene pnuira ta za india ramgu prime minister Narendra Modi banai union home minister Amit Shah me television lube hemi ne rule zedu ka chudle za inkime mina hang chumze teuchani blam ge ne hapui mra mena impal west district ge pnuira ta za protest teuze national highway 102 grimpuki block temze manipur police mena kumtora hange gimi pnuiro ge open fire kapkai be bigene puinung mina hangket pating kum hadai je kana ko je pe pi ge gimi che kapto gai be je ka hazam de le je ka che de le zai pe chu je close Jawaharlal Nehru Institute of Medical Science impal reheuki te ti de le je sale zaina indiaram ge tomato tikichi pe min tolu bchange padai be hachit kege onion tingragi bidupe mi ntogu le je ka chule zai chuna indiaram ge ai onion tingragi be kai kandui be bam stoge tingragi be riadi bzigene padai be hachit keuga tingragi be pihityak ketge kang reaksrok mangna reaksnaria pe mi nto chu le je ka chule zaina chuna indiaram state pe bam ka cham hachai kiramege tomato tikichi pihityak ketge kacharang kang hai ke je reaksrok changdele je ka chule The Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma naik paikeu zemingeu kamai ge saza maligongu flyover ze wangdara bak paikeu huzing kaijet set mai design gari remeten ruidau duiler hange let pa kai gudle ze ka chule za ai Assam maligonge pepere gene gari remeten ruidau duiler hange flyover teun sapkai ze bambe Assam gu Chief Minister ne kraibitinga rangze Durga Puja sogne let pa kule ze ka chudle kagna nznai kamai ge rangdai ze wangdai raben mai keu ko pai keu hazi inkai je te set mai gene let pa dai gudle ze rangai dele za maligong to kamakya gate flyover te kan sabge ka charang kang te chi be plana krol hai madai jang kai je lag rex na jaming te ti dele je ka chudle za ai maligong flyover te chu be te ti be ting kum chana ze inkai kum ge te chu dele za ai maligong flyover pata ze meter changna je high squeeze rex squeeze kana kilometer kana je meter high squeeze rex squeeze kana le je ka chedle
za Assam Kokrajhar gen znai paikeu Zeme kamai ge India ramgu spy hamuite bepe Defense Minister Rajnath Singh ne lo hai ke zehimro zekna editions of the Durand Cup football tournament nta chura hangel let pekai beta teu gaidele zeka chudele za aigum za Assamese me ki be bam jane Assamese me gu city Kokrajhar ge football tournament dibe khai gai be je namailut gine railang breile zeka chudele za Durand Cup football tournament za Indian Army spy mene let kaile zeka chudele chipo zegen Assam gu chief minister Himanta Biswa Sharma ne aigum za Indiram gu spy Indian Army mene Assamese me ki be bam Assamese city Kokrajhar district gidu mi pinan suize kanta be Durand Cup football tournament organized te let kai be zegen Indian Army spy me pere gidu pesui ibsam pelia gaidele zeka chudele za Indiram spy roge pesui te be Defense Minister Rajnath Singh ne Kokrajhar ge ai Durand Cup football tournament nta chura hange let pagai bige Zemena me pira hange wangai me mina changkhre je knaria me wangai dele ja chudele za chige Indian Army spy mugu herai nilimbung Sukhoi 30 MK I aircraft do telia jane pening e country bp Mi-17 helicopter do telia jane bodo mulam gene cultural dance rames du telia gaidele jeka chule za Assam Kokrajhar ge ntara hange wangai me planet team nkai Zeme daila mui za chige foreigner Bangladesh gene team ke jane Nepal gene du team ke wangai jelale jesale Zai Manipur state gu cabinet lam gene teti be rimai ge Manipur ge assembly session je wang dara ba pai ke ji kai je ket mai gene bam gu le je Manipur gu governor Anu Suya wiki je pau changai dele je ka chedele zane Manipur congress menedu Manipur governor Anu Suya wiki je emergency tawnang assembly session bam rahang kugai rahang ge du rangai dele je ka chule Manipur ge chuna kakle be pe blam ge close he ki ke rahang ge ne zai chirun mag je kimra menedu tawnang emergency assembly session bam rahang ge ki je demand te dele chuna close Manipur ge kakle be pe blam ge he ki ke chil rahang ge ne Zane Indiram Opposition Front INDIA Indian National Development Inclusive Alliance me bogu lo pak chumbe meeting roze wang darabak pai ke hiji himro jacket gene hchit ke hiji ke dia ka changbe Mumbai gene bamgule jaka chudle zai chige meeting ro ngote garame Uddhav Thackeray banai Shiv Sena UBT ne meeting je ngote gule jaka chudle zaine chawgum mane chunare changje Zeme man sa king tulu je video light to gai magza zane light to ngai ni je ba mela zaina hai mena je video je light to gai kam gar hangge kyam gai dele ai gena na mai ka pai ke ji srok ting kum chana jang khai ji ka chum tak mai ting chua ide re insa po bza loi gai dele pi gai zai king gai ni mlei ne je to dele